Dari mancanegara, girl group Korea Selatan Red Velvet akhirnya merilis video klip Zimzalabim. Lalu ada Tom Hanks yang mau cerita pengalamannya mengisi suara Woody dalam film Toy Story 4. Everyone, Bonnie made a friend in class. Oh, she's already making friends. No, she literally made a new friend. I want you to Tentunya meet good people udah pada tahu dong kalau suara Woody, sang sheriff di Toy Story 4 diisi sama aktor ternama Hollywood Tom Hanks. Yes, yeah, I know. There is something he's got to explain. Dan dalam momen talk show The Graham Norton Show beberapa waktu lalu, Tom Hanks pun berbagi cerita gimana serunya isi suara Woody. Sang bintang Forrest Gump tersebut jadi bintang tamu bareng Tom Holland, Jack Gyllenhaal, dan Gwyneth Paltrow. Rupanya nggak cuma ngobrol, sang aktor berumur 62 tahun ini mengajak Tom Holland berpartisipasi latihan akting dengannya. King Kong is out front and he's going to smash the building. Okay, yes, Tom Hanks. Would you like some more coffee? Coffee, please, sir. I need some more coffee. Good, let's try it again. Would you like some more coffee? Coffee, please, sir. I need some more coffee. Would you like some more coffee? Coffee, please, sir. Come on, I need some more coffee. Would you like some more coffee? Coffee, please, Tom Hanks. Give me some coffee. And that's what it is like. Pemeran Spider-Man yang aslinya orang Inggris ini bahkan bercanda bahwa dia sekarang selalu memakai aksen Amerika. Wah, seru ya? Anyway, kalau Toy Story 4 saat ini sedang warawiri di bioskop dunia, Spider-Man Far From Home baru akan tayang bulan depan. So, ditunggu aja good people. I always feel like I'm putting my friends in danger. The world needs the next Iron Man. Next, kita punya informasi dari negeri ginseng. Buat para Revolove yang kangen sama Red Velvet, pasti lagi seneng-senengnya. Karena setelah kasih kode lewat teaser-teaser sejak 4 Juni lalu, Red Velvet akhirnya merilis video klip Zimzalabim sekaligus mini album The Rave Festival Day 1. Zimzalabim merupakan comeback Korea pertama girl group naungan SM Entertainment ini setelah RBB atau Really Bad Boy pada 2018 lalu. Mini album ini sendiri berisi 6 track, diantaranya Sunny Side Up, Milkshake, Bing Bing, Parade, LP, dan of course title tracknya Zimzalabim. Sukses terus ya buat Red Velvet! I'm a